uzimanje praktično povrćanja nakon što se donese na odluku koju ste krivi. Dobro, znači što se tiče obezity, to je, kao što sam rekla, velika tema o kojoj bi mogli da razgovaramo sljedeći sat, ali mislim da kažem da je kratki i vrlo efektivan, da kažem, recept koji se odnosi na sve starosne dobi kada je u pitanju želje da se izgubi na težini. Naravno, tu su i tablete i tu su drugi načini, ali za razliku od toga čemu sam malo prije govorila, to je nešto što bi zaista preporučila da se izbjegava by all means. Znači, prvi razlog je što je to kratko trajno, kad se prestane uzmeti tablete, sve se naravno odmah vrati. Drugo, što imaju hronične, što često imaju hronične, zaista neželjene efekte koji su nekada i reversibilni. Da se vratim tom nekom rule of thumb, znači za dijetetiku u principu, svi mi imamo različit metabolizam i zaista ne može niko reći da svi mi imamo potrebu za 1500 kalorija dnevno. Zaista neko ima sporiji metabolizam, neko ima brži metabolizam, neko zaista vježba redovno, neko je više sesivni tip, dakle sve su to faktori koji se moraju uzeti u obzir, ali ono što hoću da kažem se može aplicirati na svakoga bez obzira na starosnu grupu jeste prvo, ima prvi savjet u svakom pacijentu je da za prvu sedmicu, da kažem, ništa drugo ne uradite, nego samo u principu napišete se dnevnik, znači diary, dnevnik onoga što jedete svaki dan. Budite iskreni, nemojte dodati ni oduzeti ništa što ste jeli. U principu, nakon 7 dana pogledajte nazad šta je to što ste vidjeli u tom dnevniku i naravno vidjet ćete, da kažem, pattern, šta je to što ste u principu krevi, jer svi mi to imamo, svi ćemo uvijek imati, a šta je ono što konzistentno uzimate svaki dan, bez obzira na ostale faktore. I to je ono što treba da se skoncentrišete. I radije nego Weight Watchers, kao što se svi poznati, to je u principu brojanje svih kalorija, svega što unesete u sebe, ja imam više nego jedan problem s tim. Jedan je compliance, naravno, to je zaista teško. Ili ste osuđeni da jedete u principu hranu sa stickers, sa naljepnicom koji vam govori tačno koliki je kalorijski unos, što drugim riječima znači ješćete procesiranu hranu, radije nego svježu hranu koja nas nema stickers, ili morate imati taj svoj iPhone koji ima app koji vam može u svakoj situaciji biti pristupan da vidite koliko kalorija nosi to što namjeravate da pojedete. Ono što želim da kažem, ja mislim, moj lični pristup tome i zaista sam vidjela dobar uspjeh kod pacijenata je umjesto da gledate sve to što svaki dan jedete i brojite kalorije od svakog obroka u principu, pogledajte u svoj dnevnik. Pogledajte koliko u prosjeku kalorija pojedete. I bez obzira na to koliki vam je, znači, unos, jer mnogi smatraju, mislim, neko će reći da je nešto puno, što drugi smatraju da je malo, u principu koliki god da vam je intake. I bez obzira da vi smatrate da je to puno ili malo, činjenica je vašem metabolizmu treba manje, ako naravno nemate taj body mass index koji vam je u principu koji vam je priporočen. Znači 500 kalorija, ako uspijete da oduzmete od svoje dnevne ishrane, bilo da je iz jednog obroka ili da je kombinovano iz tih nekoliko obroka, bilo da je, ponovno kažem, sa tih naljepnica, bilo da je nečega što računate i znate koliko ima kalorija, ali ja sam našla to zaista puno efektivnije nego zaista mjerenje svega što predete. To je zaista jako teško i nije long term. I naravno, to u kombinaciji sa vježbom, znači šta se definiše kao vježba koja je dovoljna za takozvanu lipolizu, znači ne samo za fitness, nego i za efekat topljenja masnoća i povećavanja metabolizma na sljedeći nivo, jeste praktično exercise, znači vježba od 30 minuta neprekidnog, i to je ključna riječ, neprekidnog znači vježbanja. Ne 15 minuta vježbam, da sjedim 2 minute pa nastavim. 30 minuta neprekidne vježbe. Druga ključna riječ je well-paced, tako da kažem na našem neko pomognem. Znači nešto što nije vaša rutina, ako svaki dan ste navikli da hodate po naselju ili nije bitno šta već, to je neka vrsta aktivnosti, ako vam je opis radnog mjesta, tako da se puno krećete, to se ne tiče na well-paced, ono što je više od vaše norme
da se vratimo na college age group, znači treba da se skoncentrišete na izbjegavanje 3 stvari. Znači, 3 stvari su, osim ovoga što smo do sad nabrali, najveći rizici. Prvo je alkohol, znači veliki dio naše omladine srećom je već situiran da je naučio da alkohol je loš, veliki dio nas nismo to navikli vidjeti u svojoj familiji, tako da mislim kad smo radili statistike da bi bila iznad prosjeka, odnosno iznad prosjeka konsumpcije iznad prosjeka u pozitivnom primjeru. Ali substance abuse, ja ne znam da li je to moja privatna observacija i da li je to zato što možda naša omladina na to gleda kao eto, alkohol je zabranjen, nije zabranjeno, ne više nigdje da ne mogu, mislim jeskom. U principu to je velika greška. Ono što je zaista zastrašujuće je da statistike da pokazuju da 47% omladine u 12. razredu, znači to je razred 12th grade, je do sad bio exposed, znači ili još uvijek konzumira ili već probao praktično illicit drugs, to je zaista zastrašujuće. Znači, moj je cilj da pokušam da vas edukujem da kako moguće omladina i ljudi koji su pod vašim utjecajem spadnu u onih 53% kategoriju koja nije naravno scary category. Naravno, sljedeća je smoking. To je opasno znači svega što sam rekla, svi mi znamo da nažalost, Bosanci puše više nego prosječni Amerikanci i mnogi drugi, ali što je obećavajuće jeste da omladina zaista mogu reći da je pozitivan trend. U smislu da nema toliko omladine, ali nažalost, jer u svojim roditelje, nažalost, makar omladina nije toliko aktivnih pušača, sekundarna exposure. Sada baš u svakom slučaju, ja znam naše, znate što to znači, second hand exposure. Ono što možda niste znali da je jednako štetan kao da je sam pušite. Znači ne manje, jednako štetan second hand exposure kao da je sam pušite. Što je u principu vaša zadaća, ne samo da vi ne pušite, što ja se nadam da većina njih ne radi, nego da edukujete vi vaše roditelje. Ako ne zbog njih samih, onda zbog vas i budućnosti. I sljedeća tema o kojoj ja se nadam najmanje treba da govorim u ovoj konkretnoj grupi jeste prevencija, znači sexual transmitted diseases i undesired pregnancy. Znači, ponovo ću reći, statistike su statistike, guidelines are guidelines, ali praktično mi živimo u državi gdje svi imamo freedom of opinion and speech i to je naš constitutional right. Prema tome, ja onda da ne kažem svoj osobni stav, svemu tome koji se nadam da što vas više prihvati, da će biti bolji repercussion na sviju vas. U principu, abstinence is best. And it's never too late. Znači, u principu, da kažem, ako je take home message taken the wrong way, želim da kažem, to je slobodan mišljenja, ali za one koji se, naravno, odluče drugačije, naravno treba da su u prvom broj jedan da su svjesni šta se treba učiniti preventivno i već govorim teenagers, bez obzira sada na exposure plans, any kid, 11 godina je naviše, ono što sada postoji, nije tu postojalo moje doba, jeste vakcina protiv HPV, što je u principu virus koji izaziva kancer cerviksa. To se jednako daje djevojkama kao i mladićima, znači u principu djevojka ne može dobiti HPV ako ga nije dobila mladića, znači ako se to eradicira, u principu manje su šanse all together. To su serije od 3 vakcine koje se mogu dobiti od 11 godina pa do 26. Znači ako ima bilo ko od vas, žensko ili muško, da još nima 26 godina, a da niste dobili 3 serije tih vakcina, poželite da dobijete jer za 26. godine osiguranje to neće platiti. Šta vam ta vakcina
50% šanse da se prevenira nešto što je cancer, as opposed to 20% šanse da se prevenira flu, koja u principu bila je vakcina koje nisu stvarno pružala više nego 20% i dobivali svake godine, puno se veće side effects, bez obzira, preporučujem, don't get me wrong, ali HPV vakcina, odnosno Gardasil, zaista toplo preporučujem svakom koji je zaista. Naravno, sljedeće što treba da uzmete u obzir jeste da, obzirom na izbore, da u principu imaju sredstva koja su najbolja za prevenciju trudnoće i u svakom slučaju sexually transmitted diseases i mechanical barriers are critical in combination. Znači, ponovo get Gardasil immunization, okay? I ja ću sad da završim sa ovim kratkim uvodom koji sam vam rekla. Bilo kakva pitanja vezano za kampus